ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat clear. Di haka kaning kong pawai ka message ka bang kwa ba shy siya pai ma jong jela ni long bed pa ngidil ban kan mau bayakan ni ka CAA nila dep ya keren la pun snem mencuan tadi kembali ke isu kemai ka sorkan kami haka jingpet ke jingpetnya jokta ka snowa kadon kam ban rekam yang katakan Citizen Amendment Bill. Kalau ni kelalong ke bill nado agi ke sistem di Bangladesh. Ladet ya khana tam yang iban bertermau itu pinong sosno Meghalaya. Ba ka sarkar jongi hakaway kasud. Hakaway kasud dilapha kentin. Siya Government of India bamangi nginong siya ya kajing penrikam jong ka Citizenship Amendment Bill akajela kajongi namar ngidon ka constitutional provision kajing yada limba ka constitution bangidei kita ki 6th schedule states. Pero kijela hakaba ka 6 schedule kan rekam ila don lupa ang jokotok. Ang datang di MP jongki armut don sa raja sa MP don sa kibay ki MP jong kani katan lang ini ibaya persya lang ya kani kata. Ba jakat berja naman idon kata ka border kabajrong tam bat tam lilay kari kung Bangladesh nginpet ngo bat kani kabil nginhapan puli ba nginhapan pet ba ya kita ki rules bat nginhapan terukam kejabing nginumla ban yada da kajing sko ngidon kam banyada da kajing tip ban kajing yeng ako way kaso ngayawer ya paro di political parties banyadon rekat patni habang iya dalang ya kajat benril kabang iya don bentalang ya kinong ya lang jong kanesu ngilayo i ya ki memorandum si jong i akisnem di Bangladesh. Ngisoto baka region hi berapa way kadon hakajing siel. Bat kanesu kalam kmat ya kasur jong kijela badon rengkat lang hakathan lam yini. Ngin tray ringkat bat pi. Ngin yad lang bat pi. Bat ngin yang kana lang nakabenta kajing ya dalang jongi kita kijela kibadon hakatmir jong kajingman what numdaw what artetin ya kan kasoka jopi what lam ya kino issues kibapisno ban pentemaya hadin malami kerus ngarung ngampat yo iya kirus kadang siyo itang ya kita ki kemat laniki highlight jong kita kirus ingin bed ki kita ki members jong kita ki committees bakata ka sarkar kami katmo banta but what clap ba u menteri jela u home minister bolong deputy chief minister menteri rangba do jela mangilang ki cabinet ministers ngin pikor ngin sentian ngin dei ban react klem das ngoto lamar kapai kmat shangi mentah
Banra ikimat kat kumbakilo. Nong song snong kaway kajing pernikna. What was like? The political parties, saudong jumi, in pagsyang, man pagkalam politics ikani, ring iladep yak hana yakani. Ngayon bakidon ki kenpon kena puliru ibadik halot kani kata ide bansyania baka sorkar ka jongpi kasngap ya ki jing ai jing mut jongpi ya kani ka citizenship amendment bill la pentikna ya ki rules ban pentrekam ya ka bill la de pass bukun snam Menta kalong baki hapang ya kita komiti. Bat ngi lemba ke sorkar jela ngin pengor mangi. Bat med ba nginum sya ya kum kita ki komiti bakin one you rod ya kata kajing im kajongi hangre ko kachnong ban shu ban biang kani kedai kepor jong kajing bengkam ya ki MP ibanut ban bieng ban kren ban yada ya kacat kani kedai kata kepor bangin hapsin tiap bat kesorkar MBA 2.0 kabaya ketuk lang ya ki babun ki parti san berkai ning ya yeng tawai banyada ya kecela na kata kacing tu kabala banwan lam ya ki jingma makajela kacong num don kino kita ki citizen ki bala yo citizenship lem kajing sentia jing tip panjing menjur jong kajela ai ki political parties kini keren dapat kimot they bin hapuli bahaya kabin boleh bahaya kita ki rules ki bakila permalam but what was like shania angin ngin yasa ya kene kupa